Ljudi, sad će da prankujemo Anđelu da se ja davim. Anđela! Aaaa! Šta se smiješ? Što me ne spasila? Anđela? Zašto me ne spašavala? Ti se smijala? Propao je prank. A kad je bila mala, prankovao sam ovako da sam se unesvijestio na YouTube, imate snimak. Bila se prepala, budila me, a sad ništa. Ćao.